Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kurir Maljene. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengantaran kali ini kita akan pergi ke Pesona Lembang, tepatnya di salah satu rumah langganan kami. Dan hari ini kita membawa sebuah bunga-bunga yang dimana kita ambil di Tulu, di samping Wisma Yumari. Dan sekarang ini kita akan mengantar ke Pesona Lembang. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar kami dapat membuat video berikutnya dengan baik. Oke, seperti apa perjalanan kali ini? Tonton terus video berikut ini. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아.
Aduh, sorry bro. Tadi itu diajak masuk di rumahnya karena lagi nasiapkan ki apalagi ini sirup dengan cemilan-cemilan. Jadi agak lama tadi menunggu. Sorry bro, sorry. Karena yang itu tadi adalah langganan kami. Oke, sekarang kita kembali ke mengantar lagi di mana lagi di tantenya gerobak. Jadi sekalian pulang juga. Oke, ikuti terus bersama saya di channel Kurir Majene. 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I still believe fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 서툴렀던 그래서 더 생각